I ove srede od 21 budite uz prvi program Radio televizije Vojvodine. Jedna tema, više mišljenja. Kakve poruke su građani na izborima poslali strankama i šta bi bilo fer u postizbornim kombinacijama, a šta prekrajanje volje birača? Zašto se nekome čini neobično da razgovaraju vlast i opozicija? Da li je sastanak Vučića i Đilasa put ka smirivanju političkih tenzija ili će se desiti upravo suprotno? Prete li nam još dublje podele ili ćemo imati minimum političkog dogovora o najvažnijim pitanjima za budućnost Srbije? U signalima naši gosti će biti Novinar Nikola Tomić, urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović, urednik portala Naši u svetu Zoran Ostojić. Signali, sreda, 9 uveče, RTV1.